Bulavinaka, I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monetake, Fulanga in Low. I love listening to Bula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. I love Bula FM. Talk about in Bula FM. Setsan. Nadango Leonard Tulip, au what you to go and talita na parang ng Bula FM, balitin na bantu na sir. Bula FM, number 2 na sir. Ni sambulu binaka se koyongo na bagaleleka ni nonde tukutuku na bongin dai bagarita kana matambosi ni turbo nua ni na bako ko taka na lawa veira na liunu bonua ebiti era sianga ni leka bamuria na lawa e birkotori membaletira e na ngauna era ngole kina kibalangi kabuna na non randau baka ulismai bagarita kana I bakalislisi daki ni tambana ni turbo nua meja nema ni bunuanga ni rotono kawai bagalebu e na tikinongo e kuria ni sa tiko na tambanongo e na non rendikebi na liunu bonua e randau bagadora bawasuma na kongo sa bagarita kana songo toko bata ki Europe se European Union ina solia na nona bebuke bebiti e na bugu ni kenna bagarutaki na mboseka membaleta na bebi sonin raki bagarita kana mata ni EU e na wasa Pasifika Andrew Jacobs ni sa tiko na bebuke e so mena soli kasaba edurtigo na bital noa kina mata ni tu e kayo Jacobs ni ruimbimbi na ken na bangulei na bebuke kina no da mata ni tu membaleta na bosse ongo mebaka ni na bital no tegi kina na beka e taratiko na wasa Pasifika e sana rao mera na borata na bagadada ni walubu na andau titi na budambuda o rewa goni oti na ken na baidori na titi kabatokai na tua warita na ministry ni Tei ni wale walongo e na sianga ni lubudikina na Tei e baka ni keli na isala-sala ni wai e na tanrua ni Tei warita ka na bukubuki ni bunibola tundei ni tambana ni Tei uraya wa imbuta ni ndondonu mera na bito urlinga tagabata e tau kiningele na wale ni Tei ngo kinang gito warita ka nandoni wabulidi ni no andamata timile abitu Gareth Beiba ni maro tagawaliw na bika era bagarita kana dorbo era senga bito maninga ena kemba ena madongo ena kena barutaki na sotsota ni World 7 Series barita ko beba ni sa todo ko sartiko na bagarau ena sotsota ni Wellington Sevens wango evidensinga beba mena kadi bagakina na yadanra na lewetini ka bana dorbo erna boitabi ena sotsota ni Wellington K na Sydney Sevens may dabikir na paglileka ni Noanday Tukutuku na kinakuri erao ni nasema ng Bula FM kina Radio EG1 ni Wading Naka. Sa Arnayana, oya wo chonen rut tele mai buni moli kita kira. Sa aama pinakantin na dawa amay na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na penentari watu ang dawa na Radio Fiji 1 besan dobai bici. Oya wo labini nambuli mana FSC imba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula matmay Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumay bitin bonga ni BNN.